Ke Gospel Lukas. Hakata kapor kinong lum kajna bat kinong pop kilawan tur syajan ban sngap ya ujisu. Te ki parsi bat ki start an kilas tang ban yatnum ki ang. Uni ubri upriang sngubhai kinong pop bat uya bamru bat ki. Kumta ulakren haki ya kane ka parsi. Uno napi ubadan shispa teli kilang brod. Lada uja ano kawai naki. Uban ino ya ki kendai hari kenja. Bat lejwat ya kata kawai ka balaja hadu ba unda shem ya ka. Bat enda ula shem ya ka. Uba ya ka halaki terpeng. Uda kemen. Bat haba upoi haying. Ukot ya ki parlok jong u. Bat ya ki parmarjan marpa uong haki. To ya kemen bat nga. Nabangala shem ya kalang brod jonga ka balaja. Hakaju karukom. Ngaong hapi. Andon kajing kemen kabakam kraw habening namar uwei unong pop ubakala kabamut ban ya ki kendai pau kendai ngut ki bamdon kam ya kajing kala kabamut. Ne kanu ka kentai kabadon shipau tali kisbai rupa lada kaja ano ya kawai kasbai kaban tang ya kasyarak bat sare kaying bat wad benia hadu bakan da syam ya ka. Anda kala syam kakot ya kilok gijor bat ki marjan marpa bat ka ong haki. To ya kemen bat nga nabangala syam ya kasbai ka bangalaja. Hakaju karukom nga yato hapi. Pakadon kajing kemen hakmat ki angel ublay na kabenta uway unang pop ubakala ka bamot. Kakte ublay.